MCA barahapa kuwata mbaru gavana wa Meru Kawira Mwangaza nibeyite amona kuolota ikundi kia MCA bambungeu barabara umire oro na kwithira bakimeneria Rais William Ruto na munini owe kithure kindikini kira barawire kindikina Ruto nibo bekite Kawira tine na nibo bamukaritie atikengwe MCA ba poete ne bakuwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza na mirandi yayo nawe akiari MCA wa kuolotwa urawikite rwarire kuingata obisine gavana Kawira Mwangaza Zipora Kinyeze Ndikei awita batikwa nkoro na baita na mbere oswa kioto ke Meru na batita wiriro Kawira no kakana mutugikare aina ribotie igolo nyuma ya Justice Mwamuye kugigambara Kawira Mwangaza versus Speaker wa mbunge ya Seneti likathikirwa kairi nyuma ya ntuku igana rimwe ria mirongo iri na ndi akiaria munini wa mutongirwa bara baingi kire mbunge ya Meru Zipora Kinyawije Keneta ZDK na ugitora mugambithania uju aragitire gamba riu watinganiri ni untu Meru itiromba kuona kioto inde akiuga bota atongeria batino gabageta na mbere gutetera Mumeru kumania no tongeria boboi ndiraigirwe ntinganiri mono ni untu ba uria igamba riragitirwe na mbuge Ameru batirona justice pautu turi Ameru tutenoga tukenderea kurwana wamba tukenderea kurwana utongeria butebui na tukarwa as long as beche cha Meru ni kura, as long as antu betwa bakubutwa ngugi, as long as development ire Ameru babu kutha bakiona ndene Meru batikuona indikire MCs baraba kugwata mbaru Kawira Mwangaza bari uria niki MCs bange bakuigwa boine gambare boba kiona ni abaikatheta garira mugambithania Mwamuye tukwenda uchokeria koti ya High Court ya Nairobi nkatho sana iria itongeretwe ni Justice Mwamuye nontu ibaraugire governor nendere kwithira ari obisine mwanka kesi ire kotini yombe othikirwa na yombe kwa determined na ntijene kia wa colleagues na barabange bagweta gwitanga bana gitine bakuigwa bainyerekete kana bakuigwa bathuri ni wamuzi bou nonto still kwena room ya kesi ire kuthikirwa na teka twijure kagitwa nonto courts chietu they are independent. Kinyeze Ndikei na ugete warona itengo bia DCI EACC Auditor General Controller wa budget na kinya koti toka biethirete bige kukumwaja Meru itengo bionde bia DCI itengo bia EACC Auditor General Controller of Budget ingwete kiamlene Meru bionde bia compromised nyakethira bia compromised Ameru batitiga kutetera kioto kiao batitiga utetera into bia bira bikora bira bikwiwa na bira bigutumirwa ura butebati nonto itengo bibionde ndagweta na inyake ukenge kiegoro inyakyo no kithire ge compromised Zendike yari mutongeri ura wakamatete muswanda jo kweberia Kawira Mwangaza gitene na igoro mugambithania Mwamuye na ramwikire gambenere Zendike yaruga tina thina akairitaniri ura komba gutetera Mumeru ari mutongeri akiumbe akiuga wate kwenda kinya wakiri oni nkaigambira ningwa kire njanji ndezendikei Murungu na ntethetia no nthomete oni ntiandika wakiri kinyomwe ngeta ningwa na ndeta nkagambe gamba riu o ura wakiri ari gamba kwau Ameru ndenda kibundo mbere nonto riria njiswa ejire ndiguru neji na atigire nkomo ndiguru ne na kinya thai no turwaga na nkoma kwau gutirio antu ba Murungu batigakurwa na nkoma tingarira yonoka Mubieneze Ndike yaruga tongeria bonthe bada barigeretia Meru yona kioto na njira ya gukabira na gukaria Kawira Mwangaza bakethira bekabana na bonde bene mwankene jwangiri jere mirongo iri na mugwanja akiuga we gutiro bakabarekera buru abara batumite Meru ire kuona kioto ituko bamenya bonde na marietwa antu banene na banini ndienda kuga Ameru tutikariburekera ntu wonde okumenya na atumite Mumeru aga kioto
tutikari murekera ethira imu siasa tugatirima na 2027 ethira timu siasa tugatirima na ange nonto ogwe ukarire ora wererwe aogerwe igara kithi na ethira mu siasa 2027 twinagwe tutitigana nagwo ou otumba ogwe gutuma mero ethina miaka ere tigere thatu ni untu bo interest ciaku ingine MCs barabara gene na bachi athurakire migambo ya kumeneria mutongirwa mugongo arabethirite bakiuga bo batina thina na thirikari yawe batu kuchi disassociate from sentiments cia our colleagues barabara ugire president na deputy president bakambirio bapinga nene amiru na barabara kugo ne MC ora aringeri kura ngirigere whereas the president aringeri ngurukia kura milioni 7 so tukarigara ndere ogo kinya gwaku watweka utekumba go convince kinyanto ngurukia ngirigere na thai tukumenya bamwe batumba kuone nyanto ngurukia kana bathingatite nyuma. How can you surely threaten President of the Republic? Koroki bakiongera MCs babariuga mbunge Ameru atongeria babari badana kibara arabethirite bakiromba speaker Ayubu Bundi kwithira kirekeri MCs babange baritere mukaringuge na bakiuga Ameru gutina thinereo tore MCs bawaregana na Kawira Mwangaza bethirite bakiuga speaker nanenkane good leadership nale keri MCAs no tuito akurukirie budget itemized budget MCAs babeje ba implement budget ire anonto na demo nkatha hii kira turarujaira ni itemized budget indi nalo tugarura ndo akaire utimuntu kwariria mantu ja itemized budget MCA bara 49 bariuga Meru ina thina uni ndenda kuria atiri ikiuthirano gikubeka tuona antu bauga bena thina yet riria ngavana na muchemanio kwithairwo kwina mammoth of ground pejete kumucia report randito cia weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare.